Sibekele igama kuPastor Nick channel Mfriki. Esicela kwena ukuthi number isenze kusuka isenze futhi mama. Uma sisho njalo sikhuluma nomuntu oyimember, sikhuluma nomuntu ongumlandeli wechannel kuphela. If you are not a member, you are not a follower of the channel, le number ungayisebenzisa. Sibeka la Richard Sibanda 5848 uthi hi, how are you Pastor? Ngicela ukubuza nxa ngiphuphe ex yami ikhala njalo ithwele umntwana oseshonile ngalokho kuthoni ngokushonile ngakuthoni lokhu. Ngiyabonga for taking the time to respond in advance from Zimbabwe. So Mr. Sibanda ulapha eZimbabwe. Into ayibuza ukuthi ke uphupha i-ex yakhe ithwele ke umntwana oseshonile usashonile. Uyayiphupha ke yakhala lapha ibelethele umntwana ongasekho. So nake singakusho uphupha ubelethe umntwana noma uphethe umntwana ongasekho. Shule nje apply ingabe uwo ophethe lo mntwana noma omunye umuntu ophethe lo mntwana kuyafanana. Uma lo mntwana eshonile, number 1, ngokujwayelekile uma uphupha isidumbu sengane noma kungukuthi kuba uPaul uma usiphethe wena nomunye siphethe noma sibelethile, ngoba lokho kungenzeka wena ophethe ingane noma lo muntu ophethe ingane washonelwa ingane futhi ayikageza ayikahlanjululwa kususwe lethunzi la kuye lokuthi washonelwa ingane. Futhi ngenzeka kufanele asukume azihlambulule asuse ithunzi lokushonelwa ingane elingasusiwe kuye lingahlanjululiwe. Yabona amakhosi okuqala chapter 3 verse 20 wavuka phakathi kwamabili wathatha umfana wamuseceleni kwami incikukazi yakho ilele ubuthongo wambeka esifubeni sakhe wabeka umfana wakhe ofileyo esifubeni sami. 2 kwesinye isikhathi umphupha lesi sidumbu sengane kuba uPaul uma ukuthi usiphethe wena noma usiphethe omunye umuntu, ngoba lokho kungabe kukhoma ukuthi kungenzeka lo muntu uhaqwe yithunzi lengane engasekho, okungenzeka ungalithola ngendlela futhi kumele usukumele uligeze, ngoba ungalithola ngendlela ukuthi walala lo muntu wale endleleni leli thunzi njalo njalo lifuna ukususe. Yabona la kuwe ngokuka Luka 7 verse 10 esesondele esangweni lomuzi bheka kwaphunyiswa ofileyo indodana eyodwa kanina yena engumfelakazi abantu abaningi bomuzi babe nayo. So azivale ngokuthi 3 kuyenzeka futhi uphupha isidumbu sengane uba uPaul uma ukuthi usiphethe noma omunye umuntu usiphethe, ngoba lokho kungenzeka lo muntu kudingeka alahlwe futhi agezwe ithunzi, ngoba ngenzeka wabelethiswa ngamabomu ithunzi lengane engasekho abathakathi abangamfisela impumelelo. Futhi kuyenzeka lengane ungayigodla uyiphathe uyitete wena noma omunye umuntu, lokho kube kukhomba ukuthi wena wabelethiswa ithunzi lengane ngamabomu, wabelethiswa lengane engasekho ngamabomu ukuze lokhu kunamathele la, ngoba kuwabathatha sebengakufiseli into enhle. So kungenzeka lo muntu kufanele asizakale, usizakale wena ukuthi usukumule kubantu ababelaphi noma kubantu abakhuleka bekudeliver uthole deliverance noma abantu ababelaphayo bekhule besemise mhlawumbe into zokuthi lo muntu elahle egezwe futhi. Ayibona. So amakhosi oqala chapter 3 verse 22 wayesethe omunye wesifazane qha ophileyo ngumfana wami ofileyo ngumfana wakho. So besibheka la ukuphupha ingane engasekho iphethwe uwe noma ngabe iphethwe omunye umuntu kuyafana, kuyithunzi ongenzeka walithola ngendlela noma ithunzi ukuthi washonelwa ingane noma ithunzi lengane elinamathiliswe kuwe abathakathi efuna lisuswe. Siyabonga. When